Lo hatin beli dagu welawa tua anggoni lo pesinggahan. Beli kenal ngajar agana dini, yen hitung-hitung konden liwat abulan. Udah alogati ira kejadian, bawa satwa jani ragam tunangan. Ternyata adik subengela tunangan, angin tunangan adi jomoyong di rantauan. Belitlah anggon adi ngisi kekosongan, di saat adi butuh kehangatan. Beli dingin main hati bawa perasaan, beli sakit, beli patah hati. Lo hatin beli dagu welawa tua anggoni lo pesinggahan. Lo kesnan lohe kapin newek beli mulai bling penjara pelarian. Beli sekali bintang film nangin boya pemeran utama, beli tua jadi pemeran pengganti. Ternyata adik subengela tunangan, angin tunangan adi jomoyong di rantauan. Belitlah anggon adi ngisi kekosongan, di saat adi butuh kehangatan. Beli dingin main hati bawa perasaan, beli sakit, beli patah hati. Lo hatin beli dagu welawa tua anggoni lo pesinggahan. Lo kesnan lohe kapin newek beli mulai bling penjara pelarian. Lo hatin beli dagu welawa tua anggoni lo pesinggahan. Lo kesnan lohe kapin newek beli mulai bling penjara pelarian. Beli sekali bintang film
Nyen kal nawang gagaine tiban-tibanan, jani harus mekutan. Bahasa Inggris, bahasa Jepang, Korea lan bahasa Jerman sing berfungsi ulian sepi wisatawan. Nyesel jani sing heula kebisan lenan terlena ikan tiang di zona nyaman. Pariwisatane Cagerang 100% kat andelang, jani banyak uok megaturan. Bidan dadi gaib membahasa Jepang, nanging jani terpaksa ngayahin tukang ngeburuh bangunan, kulitnya lemang, nak ngadenang yang uli daerah kanginan. Bidan membahasa Inggris ngayahin turis di restoran, megait yang dadi waitress, sekat di rumah kan yang belajar bisnis, modal telah yang rugi medagang manggis, yen mekejang banting setir dadi dagang, yen kenehang yen kalnya dadi pelanggan. Jani sing heula kebisan lenan terlena idan yang di zona nyaman. Pariwisatane Cagerang 100% kat andelang, jani banyak uok megaturan. Bidan dadi gaib membahasa Jepang, nanging jani terpaksa ngayahin tukang ngeburuh bangunan, kulitnya lemang, nak ngadenang yang uli daerah kanginan. Dan membahasa Inggris ngayahin turis di restoran, megait yang dadi waitress, sekat di rumah kan yang belajar bisnis, modal telah yang rugi medagang manggis, yen mekejang banting setir dadi dagang, yen kenehang yen kalnya dadi pelanggan, yen mekejang banting setir dadi dagang, yen kenehang yen kalnya dadi pelanggan.
kala sebet hatine ulian kebobokin anak elo neba makuranan pangaku neno baca ne sangat bakat sebetang nepukin reramane mecanda kade ngarepan adi padi dadi kurenan beli Kadina bemekuranan iraga nyalanin metunangan tu sing ada menyen hadi kalmo bokin beli kadi panase adiban anyudang hujan awai duga seraraman beline mau jalan kali deh hati di angkul pemesun adine ada nak muani anehnya dan beli ngaku nehantu kurenan adine aneh kayang jani konen sah cerai tebal rasa muan beline pengadang peninggalan ketujukan dewek beli halak jengah pada nejani rasa yang kerasa meku berbeli hidup kartu undangan nekadung sebarang hampura yang buang masa kapan foto prewedding nekadung mepasang gal simpan anggon kenangan tebal rasa muan beline makadang peninggalan ketujukan dewek beli halak jengah pada nejani rasa yang kerasa meku berbeli hidup kartu undangan nekadung sebarang hampura yang buang masa kapan foto prewedding nekadung mepasang gal simpan anggon kenangan Saudara, seiring perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4
dari tanggal 3 sampai 7. Lo kapain malu ketemu lo, apa buen macumbu rayu, gumi sedang kalu sing dadi pesu, alih-alihane mekejang buntu. Lo kang nuang malu jani sabarin, likonen ngidangnya kapin, lan kapahin di kamari jungklang jungkling, kena he covid ne bakat keliden, payu positif beleng. Yening hidang kang wong malu tanggehan, terus terang modal beli nukuangan, jangan jejah ila pasti kaljuan, anto sanggumine malu pang tenang, anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, gegen undang mantan. Lo kang nuang malu jani sabarin, likonen ngidangnya kapin, lan kapahin di kamari jungklang jungkling, kena he covid ne bakat keliden, payu positif beleng. Yening hidang kang wong malu tanggehan, terus terang modal beli nukuangan, jangan jejah ila pasti kaljuan, anto sanggumine malu pang tenang, anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, degen undang mantan, anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, degen undang mantan.
yen tole uli penampilane iloh cara sing kuangan apa mefoto selfie di mobil Ferrari nenteng tas branded merek luar negeri megaya pangkadena sosialita satuane pragat untuk kesugihan kuliah nurutin gengsine tinggi ilo rela cara dagang roti metanja barang ilo kemumai makin kulikan di pejabat tinggi sing elek teken nak ngortang di sisi ne penting ilo liuman sasari yening buaya lo demen pindah ke lain body nanging buaya lo sing ngidang pindah ke lain hati demalu bangga lo ilo merasa GR pedidi direh buaya lo liu ngelas setok di sisi nak wani ne belah bangga ngorte di sisi nak elo ne nakal nak ngortan nak lo sing olah harga diri ilo rela cara dagang roti metanja barang ilo kemumai makin kulikan di pejabat tinggi sing elek teken nak ngortang di sisi ne penting ilo liuman sasari yening buaya lo demen pindah ke lain body nanging buaya lo sing ngidang pindah ke lain hati demalu bangga lo ilo merasa GR pedidi direh buaya lo liu ngelas setok di sisi nak wani ne belah bangga ngorte di sisi nak elo ne nakal nak ngortan nak lo sing olah harga diri satuane pragat kerohanian
pergaulane aneh kedewan-dewan, dedarane umbi teken dondonan, aneh paling keren hobine kerauhan. Ulian ben nguping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara bertain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melacak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warunge kone pasti misi tetaneman. ulian telat makan, Nasa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan. Ulian ben nguping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara bertain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melacak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warunge kone pasti misi tetaneman. ulian telat makan, Nasa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan. Logan percaya jak balian di keto-keto tak balian metanjun tuh. Sira uyang-uyangan, Sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warunge kone pasti misi tetaneman. ulian telat makan, Nasa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan.
Gede sarang kudu sujati ini kena menjodoh di kehidupannya sana di umur. Nah, kita jangan elingan ye. Yen kena hang nyanyi dan tahan ngalah kuranan ke dewan-dewan kanti sab kekinan ngubar pencerahan yang peskone alih kanda di belanjang Kadang lingorahan hati tua titipan mani mati sing mau bekel empugan hidup di gumine nyalanin hukuman jele melah karmane pidan pencerahan lakar dadi tuntunan anggon bekel mani di kedituan swarga medini skala apa swarga samping pak Temoya aja selingkuhan ya timpa kerohanian sayang ngemang pencerahan sing carane viral bidan melidulang di penginapan nugen membuang-buangan jajak kukus meliti ketatian melidulang di penginapan beli fokus melajak kerohanian boya beli buang sengidang nahan tua titipan mani mati sing mau bekel empugan hidup di gumine nyalanin hukuman jele melah karmane pidan pencerahan lakar dadi tuntunan anggon bekel mani di kedituan swarga medini skala apa swarga samping pak Temoya aja selingkuhan ya timpa kerohanian sayang ngemang pencerahan sing carane viral bidan melidulang di penginapan nugen membuang-buangan larang mati kaya tramel aku berputaran nanging tanggung aja mitra otani pragat di swarga medini skala apa swarga samping pak Temoya aja selingkuhan ya timpa kerohanian sayang ngemang pencerahan sing carane viral bidan melidulang di penginapan nugen membuang-buangan jajak kukus meliti ketatian melidulang di penginapan beli fokus melajak kerohanian boya beli buang sengidang nahan
Usaha pangsing kanti pianakne mekente ngemasin ngalih utang lakar nyekolahan karepang hidup luwungan teken reram merasayang angin sayang isubane ianane padungo keluarga lebihan perhatian teken pianakku renang rama sakit-sakitan sing pati taunan udah sing dinune mah urip raga ngerunguang nuda disubane mati mara pengelingin nuda sing dinune mah urip raga nyayangan nuda disubane mati mara mesesalan tipisne bekelin pas nganyudan kau genang sing hidam lanjang dadaran jangan-jangan sodan tomase sing hidang kal ngajengan perhatian teken pianakku renang rama sakit-sakitan sing pati taunan udah sing dinune mah urip raga ngerunguang nuda disubane mati mara pengelingin nuda sing dinune mah urip raga nyayangan nuda disubane mati mara mesesalan tipisne bekelin pas nganyudan kau genang masih sing hidam lanjang dadaran jangan-jangan sodan
kasih sing ngidang kau ngajengan. Sing adana ngarepang hidup ne sengsara, maka jangan cepang hidup ne bahagia. Megang sekaya ngidupin keluarga, nyalanin hidup tanpa lara. Boya jaulian tiang mungkin ada lebihan, nanging ulian tiang masih tain ngerasayang hidup kuangan paling meulehan bikin kene tiang cing payu makan. Asdom karemangkin ngidang moding-dingan, sangkaning mana tulus titiang aturan. Arto brana tua titipan, nising pasti kau tetap belahan. Disubani mati mekejang mekutang, amun cukuku sing ngidang kang mekelang. Arta brana tua senana, nanging boya tetujuan utama. Sugidan ke utama, apa buin ngidang nulungin nak wara. Boya jeung ngarep walesan, wanta tulus tiang aturan. Semeton sareng sinamyan, mugi mangge kerahayan. Boya jaulian tiang mungkin ada lebihan, nanging ulian tiang masih tain ngerasayang hidup kuangan paling meulehan bikin kene tiang cing payu makan. Asdom karemangkin ngidang moding-dingan, sangkaning mana tulus titiang aturan. Arto brana tua titipan, nising pasti kau tetap belahan. Disubani mati mekejang
jang mekutang amun cokuku sing ngidang kalma kelang arte brana totua senana nanging boya tetujon utama sugidana ke utama apa bungin ngidang nulungin nak boya jeung ngarep walesan wanta tulus tiang ngaturan semeton sareng sinamyan mugi mangge kerayuan seduak-duak nak loh nekang sekaya nak muani tetap kepala keluarga tanggung jawab ne utama apa ngelah jen raga diapin bede ne penting ada usaha beli muani tanggung jawab ken adi modal beli tua tresnane sujati beli boya cucun bupati boya pana pegawai negeri beli tua dadi kuli dekorasi beli kuli lo kain beli sengalo hujanan belusan panas di majemu liseng kalmelo yapin kain beli toyo kal jalanin ulian sayang liken ilo gaji sistemnya bulanan tengah bulan subekas bon 5 lunan agar ada tambahan lemburan bulan depan mada diuman ordernya tanggung jawab ken adi modal beli tua tresnane sujati beli boya cucun bupati boya pana pegawai negeri beli tua dadi kuli dekorasi beli kuli lo kain beli sengalo hujanan belusan panas di majemu liseng kawe
Diapen gaen beli toyo kal jalanin ulian sayang liken ilo beli kulilo gaen beli sengalo hujanan belusan panas di majemu liseng kawelo diapen gaen beli toyo kal jalanin ulian sayang liken ilo gaji sisteme bulanan tengah bulan subekas bon di malunan agat ada tambahan lemburan bulan depan mada liuman orderan